Nabo atongeria kuma kaunti ya Tharaka Nithi baugite BARINA witikio wathani bwa RAIS omweru BAKAGUNIA negecigo kiu KUUMANIA na ndionga ciawe ntereu mbere ya kithurano. Barite jaja onde bonanitie kugwirwa gukunene nyuma ya ntumiri ya gutwekithia William Ruto RAIS Samugashima na Chonkuruki. Utangachwa wa ushindi bwa Daktari William Samoei Ruto ta rais muthure wa batano wa nthiguru ya Kenya ikujukitwe na gikeno kinene ta karigaki ende kinya atongeria ba kaunti ya Tharaka Nithi bario MCA barabarikitie kuthurwa. Bamwe ba atongeria baba ibaonanitie gikeno giki na gutuma ntumiri ya gukatha ushindi bobo. Ningwenda kupongeza rais wetu uturathurire William Samoei Ruto na ngichoka ni nkatho muno nuntu akonengera Ruto navazi. In fact yakarata kari nzindane antu mama tetekagia kwingai na mama tetekagia kwingai riu gucinda gwake gucindite kwa cindana kwa tomanto monde maetikia megua kweli ngai wona marumbu agia. Congratulations nuntu akwigua acindite na ucindi munene na tuyo tole antu ma Tharaka Nithi ni tukenete muno na twina gikeno kinene muno na tukiraga ngai thank you muno nuntu wa gutunekera Ruto ari president wetu. Tularingaga ciaca guku twinthe tukiuga ni tukwenda thirikari ya gacara iria ngwitikia atwirite acinda tugacinda nitio twinthe twacinda. Koguo ni mo congratulate na mbuge nwega nuntu wa Acala Nation kwenda kwaria muno ikionanagia ati hantu no amethurire president wao matiere uria makuthura. BARIUGA BARINA werigiro ati Ruto anenkerwa mathaga magwathani akaraithiria maubatuma akariba kaunti no nuntu bwa uchore bura aigitwe ari na buna kaunti no KUUMANIA na ndionga ciake kaunti no cia Kagita wa Kagita. Mwena ni ukonie barabara cietu iria tukumeane cia kwamire to riu ni twirigirite ukia tukwamurire cio nuntu imingi cia na ma contractors akikize contractors mau makurikia ni tukumea hospitali yetu nembake wega na nikinyete kiwango gya ukorore level 5 iwe na tukwenda au kia twapungirire twike level 5 nikenda tukwa tuna opportunity ya ukuri hospitali ciengi na nikenda ntumeto na mambo tukwata services. Ana njira yetu ya nithi nendirikanaga wega ntuko ya mwisho atwirire the first 6 months ekegwe kiambagiriria kuruterwa wira koguo ni ngwitikia ni into iria ntukwiraga acona wira ni ugu tukauma guku tuthie tukamuririkania. Ibareganite na ithugania ria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ria kubinga mpumi cha kithurano giki kotini bakiuga itagaria rirude gachokia Kenya nyuma anene. Netikiriria Kenyans ni mararirie na maria na twende ni tutiga guchokua nyuma kairi nuntu thaino ni thacia kuthondeka economy yetu ni nthuku antu metu ni makwenda mawira ni tukwenda bia icoka kuria turi na ni tukwenda ona nginya ciana ithoma koguo tutina thaci ingi cia guta na ithurano natigana na nteto inu cia kuthie koti nuntu ni mwire muno gati kwigua ni wananchi ma Kenya mararirie na wananchi ma Kenya maritie na mauga na kanyua karacha na bwiri gwetikiriria nuntu asie kubali kushindwa sio msidani. Ntikuona gitumi ga gutinda kuthie kotini nuntu ri katukagia na anxiety abure na no abu turathiete nthi nuntu wa miaka ino iri turagite na corona mabiashara mendama riu ni tukwenda tuthie mbere ciana cietu icioka cukuru na mabiashara metu maruguka wega. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.